Kalitang sumila rong hang pialam ki RD kapang dai ji aphan law and order atum kabor ipusi hamphang song kaninji. WKADCCMI phu sarthekram sapen EM barin singteron atum kalitang sumila rong hang pia hem kahumri dam. Kalitang sumila rong hang pia phan apran karmut vek atum aphan so daga kang sai pi vek nanjipura US UK pen DGP aphan pinpura lu ke pajirdam. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen mesen ki juason long iji ke long jia son among lake phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mong lang ok ki up lang ok fry wo ok ki mong wo ok han pen dang lok han thu me hek kang moi kalang dang han serong a han pen dang lok chomisen ason long iji lapenan parta ajo ka bhaje aphan AC room barsai lapen jongsi kumatnia hem birthday party marriage party pen dang lok kapre ka saya hut kinangji pusetami long iji kahumri dam nang jadim lake dongmoka lapen contact number ke la ber ki pihenlo la sinani tum humri damra chorane sang choramitha dikrut sarpo abohalong thelangane akadom kaduko bevan sarmi pajuriglo kardom pinya daba birta longpen nilisami juli bepi nonarju ikha birtang tonpen Kalitang sumila rong hang pia phan akereng penamat mi kai choga job a hok edalam kachini je phan doctor la tumpen postmortem ang thek paklang klea koli koson si Nogaung SP hin pen laswao sopi ke pregnant kalipu state abirta alolong kapangdak plum ke manghumi melam mate law and order atum adai ki do atum along kacherab dun do pusi hamphanga song atum ningki pungalam kachepaklang Arta ke jum hek ningkan krehini au sopi kalitang sumila rong hang pia phan ahem ke dodun vek ahem phu bor thakuratum reng ak me kai choksi apran karmu dera puthak somindara dang pia longta hur ke chodora job anu tinta ahok erakang sai ki longja phan je songren tilo halapu doktor atum pen postmortem report apia po atum phan nangche non pura ahem asor pen hamphanga song atum Nogaung civil hospital along ghonta kyap su se inghong dera pita postmortem report ki PG karisi Rida ki PG aphan chekoi seroi ansi apor palit lot lapen pithek thedetlo postmortem report long leko Nogaung SP pen pini Assam pen ke klanga birta alo along postmortem confirm no pregnancy pu kapang dak thumke konat pen si postmortem report ke long long lasila da ke law and order atum kopine kacherap to athela ke law and order atum asai kali medical pen si pangdak nanji lasi sarkar pen a hoga kang sai pithe that pen rara tuma phan thurpak lo pulote law and order la pen sarkar atum si adai je enang popusi jangmi po ni phain koraner kepani karbila mera maya sa hemalong heran kya mai ka pado ahut hamphanga song atum ningje pon Adap police department atum Nogaung police department tumen phalo je postmortem report bangke nang tum namot lasote men damlo Nogaung civil hospital ni hadak dama bangke report bang doalo sitame ise signature nang jilam pomen bangke konane joint director long toilo konane EDC long toilo konane EDC long ke party to man ki juda bangke postmortem report bangke nang pidun dalo a phitu bangke pidabada phithulang lo pinangan state news paper long ke hadak ISP bangke declare dalo je postmortem lo bangke ala bangso anim sopi pregnant kali pasipun lasi jong si SP aphanjong si postmortem report pithek protangte ke post victim family hal pipidalo ako jong si postmortem report se klangtelang protangte koson si SP bangson kaninge theklo murdered kali rape kali pregnant ave koson lo kaninge theke lasi tinga totally doubtful lo hamphanga song dan pan bangke je la law and order tum aha ka kam sai ki PG phanke no number la tum ninghang he culprit tulong sa tum ka cherab dundo itu mahin pen itu mahin no thekam long bangke seta dona por mangla so alam theke sensitive por bangke law and order na claim pam dikanan ji lasini tum isilet sarkar phan ka pasini kang tum mang isi lam do jong silang tum aha ka kam sai pitek the potangte morara tum untoward incidents vandele potangte lakyanda sarkar se daito to koppo Kiduk det ahem au somaro tuma phan angtang keche ahem kibidun je phan kepona tuma phan ritarli bong
lapen komat si lapuson ki pon loma ki bidun tanga o somara to maphan an prap jin pen jingthom dam si apia poalong je thon dam nang ji puta pachini pon si BJP a sarkar to kaning je ko sabka sath sabka vikas beti bachao beti padhao ke to pondolo setame ki dam tang ni phai kora hiniani kalitang sumila rong hangpia phan akireng amat me ke kai choga puthak Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal kopia potsi sumila rong hangpia phan aho akak sai pinangji pu lamthe isita ningje hai heder lokuta karju padopon এডিসিয়ে কব করবা ডিসিটা যাব লাগে না ঘূৰাই লাষ্টত কি কৈছে সিগনেচাৰ দিয়া মানুহ নাই তাতে ৰিপৰ্টটো আছে কিন্তু এটা সিগনেচাৰ নথকা কাৰণে আমাক পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো দিয়া নাই বুলি আমাক যোৱাকালি এই কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা আমাক জনাইছে কিন্তু আজি মৰ্নিং আমি দেখি আমি আচৰিত হৈছে আপোনাৰ নগাঁও এছপি ফালৰ পৰা কোনোবা পেপাৰ মিডিয়াতে he exposed কৰিছে যে the girl was not pregnant গতিকে আমি এটা প্ৰশ্ন যে পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট নিদিয়াকৈ এছপি ডাঙৰীয়া কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে যে এইটো মানে প্ৰেগনেণ্ট নহয় বা মাৰ্ডাৰ্ড নহয় বা সুইচাইড নহয় how can he claim without the report পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ he তেনেকুৱা কথা হি ক'ব পাৰি how can he say like that যিমানখিনি দল সংগঠন আছে যিমানখিনি কনসাৰ্ন সিটিজেন অফ কাৰ্বি আংলং আসাম এণ্ড দ্য হোল ইণ্ডিয়া is seeking justice for the late sister Sumila Ronghangpi itu kalitang Sumila Ronghangpi ta anut kaprek a osopi kali asam along rianim sopilo seta lamthe isianta kachepaklang kledet ki ningduk loksi sonowala phan herangkia maya longpen pinrempon longri PR luara ratum anta kalitang Sumila Ronghangpi phan ahoga kang sai pivek nangji pusi hangjolo setame ahoga kang sai ki piji ana damdesi prokas bor thakur phan keraiji akrong ana dambong somsi heklong pusi hamphanga songatum jongponthu যে আজি বহুত দুখ পালোঁ যে আমি যোৱাকালি নগাঁও চিভিল হস্পিটেলত গৈ পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো ল'ব আহিবই বুলি কোৱাত আমি গ'লোঁ তাত গৈ ৰিপৰ্টটো নিদিয়াত হেণ্টৰ মাজতো খেলি মেলি হৈ আছে সিও ছিগনেচাৰ মাৰিবৰ ভয় একদম ভয় কৰি আছে এডিচিবিলাকক ইয়াতে গম পাই যে ইয়াতে এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ এটা চলি আছে কাৰণ আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজ আৰু অসমৰ ৰাইজে চবেও কৈ আছে যে সুমিলা ৰহাংপিক জাষ্টিচ পাব লাগে আৰু জাষ্টিচ পাবই বুলি কিন্তু এতিয়া যি দেখি আছোঁ তেখেতক জাষ্টিচৰ লাইনত যোৱা নাই খালি ওৱান ছাইডেড হৈ আছে প্ৰকাশ বৰঠাকুৰৰ ছাইডতহে যোৱা ইচ্ছা লাগি আছে আমি এতিয়া গম পোৱা মতে কাৰণ যোৱাকালি মেডিকেল ৰিপৰ্ট বা পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট নিদিয়ালৈকে আমাক দিয়া নাই আৰু আজি ৰাতিপুৱা যে গম পালোঁ যে SP ডাঙৰীয়াই যে ক'লে যে এইটো কোনো ৰেপ বা প্ৰেগনেঞ্চি নাই বুলি তেখেতে ক'লে কেনেকৈ ক'ব পালে তেখেতৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টটো আছিল পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো আছিল মেডিকেলত তেখেতে কেনেকৈ গম পালে যে মেডিকেল ৰিপৰ্ট নিদিয়াকৈ তেখেতে এখন যে পাব্লিছ কৰি দিলে বা এনাউন্স কৰি দিলে ইয়াতে গম পোৱা গৈছে যে এই কেছত সুমিলা ৰহাংপিৰ ন্যায় দিয়াত তেখেতে ইয়াত কোনো সহানুভূতি বা ইয়াতে কিবা ট্ৰাইবেল বুলিও কোনো মৰম চেনেহ নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ বৰঠাকুৰ ফান কেৰাই লগ আংথেক লাকি আতুমি নগাঁও চিভিল হস্পিটেল along ডক্টৰ আতুমালং পেন পোষ্টমৰ্টম কেলংজিয়া ফান ঘণ্টা কেপ ইংহং দেৰাফিকা নাং পিঠেক সেটা পিনি SP পেন স্টেট পেপাৰ along কাপাংটা কণ্ঠকে সুমিলাকে প্ৰেগনেন্ট কালিপু কাপাচিনিকে ইসি কেমাং হুমি মেলাম বিনং লবুতা নিংজেৰিংটি Rosanansi report Karbi Anglong live Kalitang Sumila Ronghangpi phan apran karmut veka bangphu Prakash Borthakur pen asupo phan sodak pen kangsai ponjia phan lapen nanglitum ahok pada kangsai kelong jia phan nilitum West Karbi Anglong District Congress Committee hin pen un anke nang charap chetu dunji pusi kahumrita mahut ning pathedekang Nijang Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Sarthe Kramsa Lapen Barim Sing Teronatum Japon Linsi Ari Sangho Tum Pen Kedamtang Jangmi Po Nipai Inkoraner Kep Arni Kalitang Sumila Ronghangpia Hemalong Humridam
Kahomrida mahud kalitang Somila rong hangpi api apo atumpen kaddo kavealam chethan pon rintisi Somila aphan apran ke envek prakas borthakur lapen asupo atum aphan soda kakang sai ki pije aphan lapen nalitum ta ahok berakang sai ke longje aphan nilitum sidami un an ke nang cherap cheto dun vek pupusi ani pathepon Kahomrida mahu WKADCCA maipu kramsa sangho karbeng live athingno kaning JK kalitang Somila aphan ke envek atum aphan ahok akang sai ipon vek nang po Lapen non sitame kiduga joinisi lo kachalia menpen kalitang Somila rong hangpi rahaan dodam nang kok. Lasi KAEC pen sitame Somila rong hangpi api apo lapen hem siat maphan lak kebatangka iponangji. Amunit phan bangke arona teng pen insai ponang po lapen sorkar hin penta alang litum phan khuti purona bang pinang po lapen autonomous council pen same alang litum phan kacerap kadu kawe bangke padunang po lapen hemrit ba tangka poisa sa nilitum kongres hin pen puna ke kom naisa lak ke bangke da autonomous council hin penta alang litum han rap ponang po thema alang litum osomar biheglang la kacharli kisunga joine se alang litum laso ke phonang lo bante kidu ka joine pen lasi niligi pudame bang lalo je kadu kawe karbiang long arab ta tumhanta je la bangke akaprek ku ke mathadam nang ne khei akaprek khelong kalason ajhak inut bhaini tum kamatha akaprek ajati long kadu lason je khei inut bhaini khai no joine pen kadu ka bia khei pan ka patharak na lase hala bangke nilinong ki pudamya bangke la solong bangke khei alam bang ali laga amunit si khai no lo jitu non hala so prakash taluk prakash borthakur pudame ba noyon jyoti borthakur name lage amunit tumamasi avilo khai no lo lasila bangke akaprek bang mathadam nang nela khai no tumhani litum jongdam vetenji Kalitang Somila rong hangpia menpen lo kachalya hem sorkar atum ingpu piponangji lapen non labang solam kia puthak bangki khai chipu inangni laki inut bang hini atum ke chok chia joinisi lapusona sailangno ke klemapot labang hini aphan jongbet pensi a hokatowar pen kangsai pipon paminang popusi ningje pon dongmokak pen wikibe karbiang longla Kedam tang jang mini phain kora hiniarni raha along cholang rem det pen mekai choksi apran karmu det kalitang Somila rong hangpi aphan ahok perakang sai pivek nangji lapen prab jin pensi piponangji pura United Student Union of Karbiang Longatum pen Assam Police mati DGP Bhaskar Jyoti Mahanta IPS arideng pinpuralu kapajirdam Sominda radang along katihunut kalitang Somila rong hangpi aphan apran karmu det atum aphan kokthat PC ahok akang sai pivek nang jipusi tihurnudan pinlo bangso puthak la anso se RD ka pedoponji aphanpura kedam tang jangmini phaying koraner kebarni United Student Union of Karbi Anglong atumpen patirpi ponsi Guwahati rong sopi along kedo Assam Police Headquarter asai hemalong Assam Police Director General of Police mati DGP Bhaskar Jyoti Mahanta IPS aphan tinpura lo pajirdam Somila rong hangpi kan apran karmut der aphan high level inquiry donangji mate moving and then kata li paduni alapan apata la solong adai ke dongek adumpan sodak kang sai paduponai pelabang sok kemang padupon sipini Assam Police Director General of Police mate DGP Bhaskar Jyoti Mahanta phala lifani tumahin per memorandum mate tipuralo bagi porikot Kedam tang jangmi niphaying kora hiniarni munidang then kavenaya bangphu Prakash Borthakur ahem kachobi pon ausopi kalitang Somila rong hangpi aphan cholangrem det penapi mekai choksi apran karmudera puthak prabjin pen kangsai pinangji pusi jongdun যোৱা 22 তাৰিখে যোনটো ৰহা যোনটো হত্যা যোনটো Somila ৰং হাংপিক যোনটো এটা ৰুমত জলিয়াই যোনটো হত্যা কৰিলে সেইটো প্ৰতিবাদত আমি উছুকাই আগৰ পৰা আমি এইটো ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰি আহি আছো আজি আমি আৰক্ষী বিষয়া যোনটো প্ৰধান যোনটো ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত যোনটো DGP মহোদয় আজি আমি দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আমি কওঁ যে সঠিক ৰূপে যাতে সেই কেছটো যাতে গৈ যাতে সঠিক ৰূপে যাতে জাষ্টিস পাও যাতে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যাতে লেহেমিয়া নহয় এইটোৰ ওপৰত আমি তেওঁক জনাওঁ আৰু তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিয়ে এইটোৰ ওপৰত বৰ্তমান বহুত ডাঙৰ এটা ইনকুৱাৰী এটা বৰ্তমান চলি আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ
আহি থকা দিনবোৰত যাতে আমি সঠিক ৰূপে ইয়াত জাষ্টিছ পাম কিন্তু আমিও তথাপিও ইয়াৰ ওপৰত আমি চকু দিম অনাগত দিনত যদি ইয়াত যদি কেনেবাকৈ যদি ঢিলা হয় তেতিয়াহ'লে উচুকা তৰফৰ পৰা আমি গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি Bangso ahut US UKE tiripia maya maipu bibison teron kongchun bang Jintu Hajarika rapchun bang Robin Rongpiatu chetongdun Havar ke hatpen harsing rongpi karbiang longlai Assam State Journalists Union WKADC arotum kewangjiarni mesen ben ke claim kedam amo ke messenger phan kopi kosonsi ke claim kedam nangjima bang soputhak pini kheroni LSM farm IB along mai ingnipon ASJU WKADC amaipu Joyram Kathar Kachari pona mayalong Kongchon bang Sonjoy Tokbia hinpensi mai kangya phuthak klar dagalam the thanpa klar pon Bangso kaching waya mayalong kewangji jakhon chiklu ni phai kretrok sir ni kapado ponji ningkan hini pen esek amayalong sai kulat setami kapado jia phansi chingwai pon Smith kapado ponalong Assam State Journalists Union West Karbinglong District Committee Atundan isi lamrai kibi bonake non kerangi July 17 2021 anu kecheng si pinang tolo general conference mate amisi workshop journalism workshop aputha kibi ponji aphamsi abin hot pon mane atarik সকলো সাংবাদিক ভাই বন্ধুসকলে আন্তৰিকতা নমস্কাৰ জনালো নমস্কাৰ আমি আপোনালোকক আজি জনাব বিচাৰিছো যে অহা আপকামিং 17 জুলাই 2020 and 21 আমি আসাম স্টেট জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ওয়েস্ট কাৰ্বি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি তৰফৰ পৰা ডেলিভাৰ কনফাৰেন্স পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু সেই প্ৰগ্ৰামতে ওৱান ডে জাৰ্নালিজম ৱৰ্কশ্বপ পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যদিহে আমাৰ কুৱেইটৰ সিচুৱেশ্যন যদি নৰ্মেল হয় তেনেহ'লে আমি অহা জুলাই 17 Bangso ahut ASJU tiripia maipen Alok Borman Barbara lapen konak deuria tumta chetongdun Phelang pipen mohanteron karbiang long live Tangte pini Adap Abirta kila ponsi kang toniglo domi thakme arni kimi